Dragi gledalci, dobroveče i dobrodošli u našu emisiju Razgovor sa povodom. Povod je gostovanje gospodina Magle Jeneja, šefa poslaničke ili odborničke grupe Pokret za građansku Suboticu. Gospodine Magle, dobroveče i dobrodošli u Suboticu. Dobroveče vama i vašim cenjenim gledalcima. Godinu dana je prošlo kako više niste gradonačelnik ovog grada, godinu dana kako nova vlast na vlasti u ovom gradu, u regionu. Imate neke primjedbe? Da li oni nešto sad rade kvalitetno što vi niste radili ili ste sad uočili šta ste mogli još, a niste mogli i tako dalje? Pa mislim da stvari ne idu baš onom dinamikom koja je bila obećana građanima Subotice i mislim da je na neki način ovih prvih godinu dana je u velikoj meri izgubljeno vreme vezano za novu lokalnu vlast. Kako vidimo, oni se više bave postavljanjem ljudi što se tiče upravnih nadzornih odbora, postavljanje kadrovske strukture, nove kadrovske strukture i tako dalje, podela feuda, postavljanje nekih ljudi na određene radna mesta i tako dalje, nego to se radilo ozbiljno vezano za ključne strateške projekte na nivou grada. I mislim da to neće ići u dobrom pravcu ako se ovako nastavi u budućnosti. Bila je tu jedna ozbiljna prilika da se napravi jedna ozbiljna reforma u gradu što se tiče sređivanja situacije. Ja mislim da je ona u velikoj meri propuštena i u kom pravcu trenutno ide, za mene lično mislim da je razočarajuće, a mislim da je to i za veliku većinu građana isto tako. Ali morate priznati da su neke stvari ipak pokrenute. Govorimo o Y kraku koji se uveliko radi i deonica jedna završena, sad ide i druga. Da priliv sredstava za izgradnju pozorišta stiže redovno. Sad ne znam kako radovi idu unutra, jer nisam ulazio unutra. Da su u Malom Bajmoku stižu ipak novi investitori, tako da nešto se dešava. Što se tiče Y kraka, mislim da je to veoma slabo u odnosu na obećanja koje su data. Znači, realno to je investicija od najmanje 25 miliona eura. Znači, ako neko kaže da će ove godine biti investicija, ili prošle godine 180 miliona dinara, to znači da će se realno u sljedećih 20 godina graditi Y kraka. Ove godine 400 miliona iz budžeta, sljedeće godine milijarda i 800. To ćemo da vidimo da će to biti toliko i kako će. To su obećanja koje su data. Mislim da će to ići mnogo sporijom dinamikom nego što se obećava i ranije su data obećanja vezano za taj projekat, pa nisu se ispoštovali ta obećanja. Za pozorište isto dobijeno mnogo znatno manje para, treba da se dobije negdje 600 miliona za ovu fazu, mjesto 600 miliona mislim da je dobijeno. Ali je li izvršena ta racionalizacija prostora? Radi se samo s polja, samo se radi s polja. Ja mislim da ni to preprojektovanje nije završeno, nemamo informacije, ćuti se o tome, ako se ćuti znači da to nije sve ono što se kaže kako bi trebalo da bude, inače bi se to s time izlazilo u javnost. Mislim da i ta dinamika koja je bila vezana za pozorište je usporena iz jednog razloga, zato što je potrebno mnogo više para za ovu fazu nego što su mogli da obezbede sa republičkog i pokrajinskog nivoa. Prvenstveno sa republičkog nivoa mislim da je mnogo manje para stiglo i mislim da će to biti samo dotle da se završi, da se zatvori s pojene strane pozorište i možda eventualno sljedeće godine da se krene unutrašnje uređenje pozorišta. Za sada, po mojim informacijama, je i taj projekat u znatnoj meri usporen. Mada smo dobili obećanje od strane pokrajinskih rukovodioca i republičkih da će to biti, tako da kažem, tretirano kao projekat od posebnog značaja, ali za sada nemamo informaciju o tome da su zaista ta sredstva u visini blizu 600 miliona obezbeđena. Nadajmo se da će biti sve u redu, da će biti priliv sredstava kako su i pokrajinski premijera i republički premijer obećali. Ja mislim da neće biti to, zato što para nema toliko koliko se obećava. Zašto raste bruto dohodak? Realno je očekivati. Vi osjećate da raste bruto dohodak u vašoj firmi? Ja ne osjećam u mojoj firmi da rade. Mislim da mnogi naši sugrađani na svom novčaniku to ne osjećaju. Znate, ali kad to međunarodne institucije kažu naše da, ne znam, nisam stručan da bi sumnjao u to, ali ako to kaže MMF i ako kažu ostali da to tako... Ja mislim da verujem onom što osjećam na svom novčaniku, a mislim da to ne osjećamo baš na svom novčaniku. Dobro, vi se bavite politikom i neke stvari drugčije vidite. Kad smo već u politici, da se vratimo malo na današnji dan, na prepodne parlament Skupštine grada. Dešavalo se nešto mnoge, evo, bila je emisija najavljena, par ljudi me zamolilo da vas pitam određena pitanja šta se to dešava,
nisu navikli da opozicija ponekad glasa za projekte pozicije, pa su me pitaj Magdalena, da li se to na neki način približava ovima koji su na vlasti ili šta stoji iza toga da su 2-3 konkretna projekta danas na parlamentu podržane od strane vaše odborničke grupe? Nažalost, mi smo ostali jedina ozbiljna opozicija u Skupštini grada Subotice i neću da to prebacujem ostalim strankama, ali mislim da njihov angažman u radu Skupštine kao opozicija je zaista zanemarljiv. S druge strane, mi smo i tada rekli da mi nećemo biti opozicija koja će glasati za sve i svašta protiv, nego da ćemo na neki način ono što je interes grada, ono što je interes građana, to ćemo podržati. Uvek ima tačaka dnevnog reda koji jesu interes građana, izrada ili usvajanje planova detaljnih regulacija koje smo podržali na ovoj sednici Skupštine. Bilo je tu nekoliko akata vezano za sređivanje, recimo, oblasti sporta, dodeljivanje sredstava i tako dalje. Te tačke dnevnog reda smo podržali, ali bilo je nekoliko tačaka dnevnog reda gde smo zaista oštro polemisali sa skupštinskom većinom. Ispostavilo se da smo mi bili jedini maltene koji smo polemisali i na ovoj Skupštini. Oko 2 tačke ste se ovako malo... Bilo je više tačaka, bilo je prvenstveno tačaka oko revizije, oko službe za reviziju, bilo je tačka vezano i za koju smo tražili da se skine sa dnevnog reda, bilo je tačka vezano i za pronatalitetni fond, bilo je tačka vezano i za izbor direktorice art pozorišta, da, bilo je tu više tačaka oko koga smo mi podigli glas i glasali smo i protiv vezano za donošenje tih odluka, jer smatramo da su to odluke koje su bile loše odluke za grad Suboticu. A koje su bile dobre? Podsjetimo se, šta je vaša odbornička grupa danas podržala na parlamentu? Podržali smo faktički planove detaljnih regulacija vezano za Zorku, vezano za to je tamo gdje je predviđeno za mala srednja preduzeća. Jeste mala srednja preduzeća, ali smo i tu istakli faktički naše primedbe. Godinu dana je taj projekat stojao. Znači, godinu dana je trebalo, više od godinu dana je trebalo da se izradi taj plan detaljne regulacije, što nije u redu. Planovi detaljne regulacije se izrađuju u rokovima od 5 do 6 meseci, znači realno tu grad kasni 6 meseci vezano za realizaciju tog projekta. Umjesto da su taj projekat realizovali već na jeseni, da smo usvojili, pa su već ove godine krenuli da dele parcele privatnicima po pristupačnim cenama. Podsjeću, grad je tu kupio za nepunih 2 eura po kvadratnom metru. To su najatraktivnije lokacije vezano pored puta na Karađorđevom putu. Znači, to su mogli već da mogli su ako ništa drugo da do metal već da premeste pa da ne prestaje problem ni u mesnoj zajednici Peštera, ni u mesnoj zajednici Zorka, da se ne moraju skupiti potpisi, ali nije urađeno, kasni se sa time, sad smo konačno to usvojili, vezano za Ludoško jezero koji se isto kasni preko 4 meseca. Nemačka delegacija koja nam je bezbedila pare nije došla da napravi monitoring zato što nisu urađene stvari koje su treba da se urade, ne samo u ovaj prihvatanje ili faktički donošenje odluke o planu detaljne regulacije vezano za obalu Pajičkog jezera, kasnije ekspropriacija, nije se krenulo vezano za ovaj projekat povezivanje kanalizacije sa Palića sa novim prečistačom, to je već treba da se davno raspiše javna nabavka, ništa se oko toga ne dešava, stoji i fabrika vode 2, ni oko toga se ništa ne dešava. Mislim da mnoge stvari stoje u ovom gradu, nažalost, treba bi mnogo energičnije, mnogo efikasnije, mnogo brže da se radi da bismo imali rezultate. Vi ste ipak bili gradonačelnik grada Subotice, znate situaciju po javnim preduzećima, kažete rokovi su preko godinu dana, a to je normalno da se radi za 5 meseci, pa ko je to kriv? Je li neko ikada odgovarao ovom gradu? Ako je rok da se nešto radi 5 meseci, za godinu dana nije urađeno, šta se tu dešava? To je preduzeće koje pripada državi, hoću reći gradu, državi, to mora neko podnosi neke sankcije. Ili nije bilo obezbeđeno sve što je trebalo za realizaciju. To treba da kažu oni koji su na vlasti. Očigledno da nema kvalitetne organizacije. Da je u vaše vreme kašnjeno po nekim stvarima? Ponekad se kasne, ali mi smo mnoge stvari uradili i barem one stvari koje su strateške stvari bili, to smo zaista gurali te stvari su išli. Pa pozorište je stajalo 4-5 godina pre nego što sam došao na mesto gradonačelnika ovako kao kostur. Pa smo uspeli da sredimo svu papirologiju za 9 meseci, pa smo pokrenuli taj projekat. Uspeli smo i da usvojimo i ovaj plan za unapređenje ekološkog statusa Palićkog jezera, pa smo donali te pare da se to pitanje reši. Sad bi to trebalo isto intenzivno da se nastavi da se daje rade. Pre toga 15 godina Palić nije bilo tog pomaka koliko je urađeno za 2 godine. Ili je tu bilo recimo pitanje sinagoge koji smo spoje završili, sad se završava iznutra. Znači može se mnogo što uraditi. Ali strateške projekte moraju... Ali nemojte se podvucite, zahvaljujući mađarskoj vladi. Spoja smo rešavali sa sredstvima koje su bila prvenstveno sa pokrajinskog i lokalnog nivoa, a iznutra jeste, to su sredstva koje su mađarske. Ja vidim samo da idu projekti koje finansira mađarska vlada. Uglavnom ono što bi trebalo da finansira Republika, pokrajina, to dosta teško ide u ovom gradu. A ne znam zašto. Pitajte.
znate na koje vrate treba zakucati. Pitamo mi pa ne dobijemo, nažalost, ponekad ni odgovore. Kad smo pitali, recimo, zašto kasni projekat fasade srednje tehničke škole, onda ne dobijamo odgovor koji... To je sve završeno, to su dobijena i para je obezbeđena od agencije za kapitalno ulaganje. Pitali smo zašto nije završeno do kraja prošle godine. Nije završeno, ali ne dobijamo odgovor. To je interesantno da se odbornicima daju odgovori koji ne daju faktički konkretan odgovor na postavljanje pitanja, nego se zabašuravaju ti odgovori. To je interesantno da jednostavno lokalna samouprava očigledno da nema snage da kaže istinu vezano za neke projekte. Pa ako se kasni, molim, kasni se svaki projekat možda kasni, ali bar da damo konkretno zašto i kad će da se završi i da se vezano za izvođača naplaćuju neki penali, da zaista ima vezano za to neke kazne ili nema kazne. Ali, nažalost, odgovor ne dobijemo. Gospodine Maglej, tu gde vi sedite, sedeo je gospodin koji je danas direktor te agencije za kapitalno ulaganje. On je jasno i glasno rekao da su kompletna sredstva 100% za fasadu Mešca, mašinska elektrotehnička, obezbeđena, da nema nikakvih problema, da su radovi krenuli. Ja vidim da je to sada opkoljeno sa skelama. Prošle godine još su krenuli radovi, čini mi se negde u aprilu, gospodin Malenković Nebojša je potpisao taj ugovor i ja. A sad nije Nebojša, sad neko drugi. Dobro, novi direktor tada nastavi taj projekat i to nije ni sporno, samo bi trebalo da se dinamika ispoštuje. A tu je bio obećan sve u redu. Pa, jeste vi prošli tamo kako to tamo stoji? Je li završeno? Pa ne znam koji su rokove, ali da li je sazrelo vreme, gospodine Maglej, bar na lokalu, i vi ste kao gradonačelnik mogli da utičete na to, i sada neka to bude poruka ovim novima i uopšte u državi. U celom svetu je normalno da se radi na penali. Svaki objekat ima neku svoju vrednost. Da li je on turistički, da li je privredni, svaki dan mu znači kad će stići, kad će početi da stvara dohodak, bezbednost i tako dalje. Zašto se kod nas ne praktikuje to? Ili to može samo da je finansijska konstrukcija 100% završena, ako se daje kap na kap, onda ste mogli tražiti obavez. Treba da se to primenjuje, ali kod nas, nažalost, praksa je vezana za primenjivanje tih penala veoma slabašna. Recimo, baš će biti interesantno da li ćemo primenjivati, da će lokalna samouprava i Republičko ministarstvo primenjivati penale prema izvođaču radova na regionalnoj deponiji. To je jedna ogromna investicija. Oni strahovito kasne. Tamo su veliki penali po tom ugovoru i ne znam šta se tamo dešava. Znači, oko toga ne znamo šta se dešava, ali očigledno da se tamo jako kasni sa realizacijom tog projekta. Jeste otišli do gospođe Kikić da pitate, ona je tamo, gospođice, pardon, ona je tamo direktor i tako dalje. Ona najverovatnije ima odgovor na ovo pitanje. Ja ga nemam, ali ona ga najverovatnije... Da ćemo ga dobiti. Šta će biti sudbina projekta? Doći to na red. Gospodine Maglej, malo se zatalasalo, vratili ste sa vašom odborničkom grupom 20 i nešto godina unazad. A govorimo o decentralizaciji opštine, to je sada grada, a sa idejom, što je i pre postojalo, pre 25 godina, sećate, dobro, vi ste bili onda mali, ja se sećam, da je onda bilo planirano 3 opštine. Stari zakon je rekao da bi bili grad, morate imati 2 ili više opština, da bi dobili status, po novom zakonu to nema ni potrebe. I sad me čudi od kako to sad vaša odbornička potencira, i nije to prvi put, da stojite iza toga, da tražite da se podele ovaj grad na 3 opštine, a bili ste dojuče gradonačelnik, nisam nikad čuo da ste imali takvu neku želju ili ideju. Ili možda mi je to promaklo? Tražio sam to od koalicijnih partnera, nažalost nije bilo tada volje. Između 2014. i 2016. nije bilo volje. A stavljali ste to na dnevni red? Pokušavao sam da to stavim na dnevni red, ali tada nije bilo volje. Ali sada ćemo pokušati to da ponovo stavimo na dnevni red i da ponovo da vidimo šta će se oko toga dešavati. Ajde objasnite našim građanima. Mislim da bi trebalo da postoji neki plan ili neki projekat kako ćemo faktički zaustaviti potpuno propadanje i devastiranje prigradskih naselja. Niko ne radi po tom osnovu ništa, svi ćute, a sada kad smo isto to stavili kao predlog tačke dnevnog reda, nažalost, skupštinska većina nije imalo hrabrosti ni da raspravi o toj temi, nego su ga skinuli sa dnevnog reda. Gospodine Maglej, našim građanima nešto nije jasno. Većina misli da se tu gube velike pare, da se tu troduplira administracija koja je potrebna, jer zakon traži određeni procenat administracije, šta da se radi. Objasnite malo našim gledalcima šta grad dobija ako dođe do te racionalizacije ili podele nove 3 opštine, a šta u stvari gubi? Da li je to realno? Ja bih rekao, postoji pitanje šta građani dobijaju. Ne šta grad dobija, nego šta građani dobijaju. Dobro. Građani žive u gradu, a i žive u prigradskim naseljima. Tako je. To je to. To je suština pitanja. Evo, slušam vas pažljivo, neću vas ni prekidati. Suština decentralizacije je ta da s ovom odlukom se pristupa decentralizaciji i stvaranju gradskih opština.
grad ima mogućnost da faktički realizuje taj projekat oko stvaranja gradskih opština i na taj način bi se deo administracije preneo u ta naselja koje bismo želi da označimo kao buduće gradske opštine i centre gradskih opština. S druge strane, intencija je ta da se određeni republički organi isto smeste u tim naseljima. Znači, konkretno, recimo, zaposleni ili nekoliko administrativnih radnika vezano za fond zdravstvenog osiguranja, vezano za fond penzijskog osiguranja, vezano za republičkog nivoa. Sa republičkog nivoa. To je samo stvar političke volje. Da li neko želi, da li će lokalna samouprava da obezbedi prostor i da li će republički organi biti partneri toj priče. Ne moraju svi iz Čantavira da putuju svaki dan da bi nešto rešavali. Ne moraju ljudi iz Palića, iz Bajmoka ili ne znam iz Đurđina da putuju za grad. Mogu sve da reše recimo u Bajmoku ili mogu sve da recimo ljudi iz Dušanovu da reše u Čantaviru. To bi u mnogome olakšalo svakodnevni život građana, uštedilo bi im nemalo vremena, nemalo novca, a mislim da bi grad mogao da to da organizuje, samo ako želi da organizuje da to bude i celishodno i efikasno. Ne mora se praviti tamo neka ogromna administracija. Danas u eri informatike i elektronskog... No 3 mesta po 100, to je već 300. Nije uopšte potrebno ni blizu toliko. To se može rešiti sa realno se to može rešiti sa 15-20 zaposlenih na svakom mestu koji će pokriti na ako se želi zaista to uraditi efikasno. Ako se želi ponovo naduvati neka partokratija i neki partijski ljudi, onda naravno će to otići u jednu krajnost koja nije realna. Podsjetite me, je li to bio predlog Bajmok, Čantavir i Palić? Da. Šta bi dobio Palić, šta bi dobio Bajmok, šta Čantavir? Govorimo oko prigradskih naselja i tako dalje. Oko Palića bi bili Bački Vinogradi, Hajdukovo, Šupljak i Veliki Radanovac, oko Čantavira Dušanovo, Višnjevac, Stari Žednik, Novi Žednik, a oko Bajmoka bi bio Đurđin, Tavankut i Mišćevo. Da li je to po zakonu u redu? To je stvar elaborata. Mora lokalna samouprava da ulazi jedan ozbiljan elaborat, na osnovu toga elaborata da proceni koliko je to izvodljivo i na osnovu toga posle to da realizuje. Znači, po meni je to potpuno realno da se jedan takav projekat realizuje. Da li Bajmok ima šanse, sem to što neće ljudi zbog nekih sitnica dolaziti u ovaj grad, dobije još nešto? Govorili smo o odlasku mladih, govorili smo o napuštanju prigradskih naselja. Da li s te strane ima pozitive? Jedan ovakav projekat bi pretpostavljeno malo usporilo faktički taj odlazak mladih ljudi, ali da bi se zaustavio kompletno. Zbog čega? Zbog toga što bi bila jedna manja administracija, bio bi na neki način malo uslovi života bi bili približeni građanima i naravno to bi malo verovatno postaklo to da neki ljudi ipak ostanu tu, da vide neku perspektivu. Danas je najveći problem da... Gde nudite nova radna mesta? U prigradskim naseljima. Bajmok ima nekad 5-6 fabrika. Danas nema ništa od toga. Naravno, pa to bi pokrenulo na neki način neki razvoj. Pa pričajte nam malo o tome. Te lokalne samouprave bi imali svoj budžet, te lokalne samouprave, gradske opštine bi imale svoje nadležnosti i na osnovu toga bi mogli da odlučuju sami u svoje budućnosti. Mogli bi da verovatno pokrenu. Imali bi svoje građevinsko zemljište, imali bi pravo... Ne bi imali svoje građevinsko zemljište, ali mogli da upravljaju, tako da kažem, sa tim delom zemljišta, da faktički sugerišu ili da traže od grada Subotice da se to zemljište opredeli za određene namene. Mogli bi sami da recimo apliciraju za projekte iz Evropske unije, da apliciraju za projekte sa republičkog ili pokrećnog nivoa. Da dovode investitore. Jeste, znači ostalo bi jedna sloboda odlučivanja tim građanima koji žive u prigradskim naseljima. To bi stvorio jednu perspektivu vezano za neki razvojni potencijal. Danas nemamo to. Danas nemamo uopšte perspektivu. Ljudi u prigradskim naseljima ne vide nikakvu perspektivu i zbog toga masovno napuštaju prigradska naselja. I to, i još nešto. Jel mi verujete da bi ja živeo u Žedniku, Čantaviru, Hajdukovu, kad bi imao one uslove što imam u gradu? Svi obećavaju prigradska naselja, ajde sad ne govorimo, Bajmok, Čantavir imaju i Palić svoju infrastrukturu, ali sela koje se čunjavaju te nove opštine baš nemaju, a svi bi mi, evo, nemate naselje sad na gradskoj teritoriji za koje ne možete stići za 10 do 15 minuta kolima. Ali hoću u mom selu i kablovsku, hoću i vodovod, hoću i kanalizaciju, hoću dobar put, hoću sve. Tu malo nekako klecamo i nemamo tih mogućnosti. Zato treba dati budžete tim prigradskim naseljima, tim budućim gradskim opštinama i neka se oni bore da faktički stvore uslove vezano za investicije. Sad ako vi iz godine u godine očekujete zavisnosti od lobiranja da ćete iz grada dobiti određena sredstva vezano za infrastrukturna ulaganja, a obično ih lokalne samouprave u prigradskim naseljima ili faktički naselje u prigradskim naseljima uvek ostanu na strani ili u zadnjem, tako da kažem, uvek ima neka važnija investicija. Grad uvek ima jedan bazen, jedno pozorište ili nešto slično i onda naravno da lokalne samouprave ili faktički naselja koje su prigradska, ona nazaduju u svom razvoju. Na uštrb, faktički na njihov uštrb
se sredstva skoncentrišu u gradu i uglavnom se u gradu vrše investicije. Naravno, rećemo mi to, potrebno je mnogo više sredstava u budžetu grada Subotice da bi zaista moglo da se napravi jedan ozbiljan pomak vezano za investicije u infrastrukturi. Ne možete imati sa ovim budžetom i sa ovim načinom rada i sa ovom strukturom, kako trenutno to stoji, imati ozbiljne investicije u budućnosti. S druge strane, mora se napraviti jedna decentralizacija sredstava sa republičkog i pokrajinskog nivoa na lokalni nivo. Onda bi grad Subotica dobio manje para, jer bi ta sredstva koja pripadaju gradu bila... Mogao bi grad Subotica dobije mnogo više para sa republičkog nivoa, samo bi se tu trebalo i politički lobirati, s druge strane treba da se poštuje zakon o finansiranju lokalne samouprave. Ja sam više puta rekao, Subotici je u toku 2013. 2014. i 2017. godine uzeto oko 700 miliona dinara na godišnjem nivou i preusmereno u republički budžet. To su ogromna sredstva Subotice. To je preko 2,5 milijarde kad se berete. To je faktički na 4 godine, to vam je skoro 3 milijarde dinara. 2 milijarde 800, ajde. Od 3 milijarde dinara se mnogo što može. I ne može da se otima od lokalnih samouprava na ovaj način. Mora se ostaviti prostor lokalnim samoupravama, a ne sve pare nositi u centrali i onda tamo faktički gubi se trag i ulažu se pare u ne znam kakve projekte, a lokalne samouprave uglavnom, recimo kao Subotica koja je razvijena, ne može da krene sa 5 na 6. Vi ste ozbiljna odbornička grupa, opozicije i tako dalje, a najverovatnije će i pozicija i svi u parlamentu tražite od vas dobar projekat i dobro obrazloženje da bi se nešto ovako stavilo na dnevni red. Ne znam kakav je običaj u policiji, nisam političar, da li se to stavlja na red ili se to odbija zato što je predlog opozicija. Ali morate napraviti neku priču oko toga, obrazloženje i finansijsku i onu drugu podršku. Šta se dobija? Elaborat će da pokaže to, mora se angažovati faktički profesionalna kuća koja radi te elaborate i ona će uraditi. Taj elaborat se realno radi u roku od 6 meseci i za 6 meseci će se tačno znati vezano za realizaciju tog projekta koje meri se može taj projekat realizovati. Ali ja mislim da je nesporno da mi moramo krenuti u decentralizaciju lokalne samouprave, ne možemo čekati sad sa tim pitanjem, a i država ako bude imala malo pameti, onda će ona isto krenuti prema decentralizaciji, a ne prema kompletnoj centralizaciji svih resursa koje trenutno postoje u državi. I vi odgovorno tvrdite ovde u studiju, a gledaju vas ljudi, samo da znate, da ja sam baš teo namjerno da vas pitam i drugi su pitali, koji su me zvali, pitaju ga što on to nije uradio kad je bio gradonačelnik. Vi tvrdite da ste hteli to da uradite, ali da niste imali podršku, jer kažu ljudi kad obećavaju izbore uradiš to, a zaboravaju poneki da kaže uradit ću da, ako mi ukažete poverenje i ako imam taj kapacitet da mogu neke stvari izgurati. Vi jednostavno to niste imali. Kapacitet nisam imao zato što nisam imao podršku ni SVM-a, ni SNS-a vezano za taj projekt. Ali vi ste kada SVM-a bili ali na tome. SVM je veoma brzo zaboravio svoje izborno obećanje koje je dala 2012. vezano za realizaciju tog projekta. Nažalost. Malo ćemo i sad posjetiti 2017. Dobro, što kažu, vi ste to rekli, ja nemam razloga da sumnjam. Gurat ćete i dalje ovu priču pred parlamentom? Naravno, skupljamo potpise, mislim da ćemo skupiti do kraja maja realno više hiljada potpisa. Koliko treba da bi ne treba potpisa, mi moramo sada faktički da pokušamo da urazumimo skupštinsku većinu. Skupštinska većina nam je 2 puta skidala tačku dnevnog reda, sad tražimo podršku građana za ovaj projekat i moram vam kažem da je odziv građana veoma ozbiljan. Velika većina građana u prigradskim naseljima. A šta to znači ako građani daju podršku, a parlament to izglasa protiv? Pa da vidimo da li će parlament izglasati i onda skinuti sa dnevnog reda ako to predamo sa 5.000 potpisa ili sa 3.000 potpisa. Da li zaista skupštinska većina je toliko slepa i nema ili ne znam, nema sluha vezano za potrebe građana. Ja mislim da bi trebalo na neki način, ako ne možete to, tako da kažem, u tim nekim okvirima kojima to treba da idemo, onda ćemo tražiti podršku građana. I sad tražimo podršku građana da to realizujemo i ja mislim da ćemo sa više hiljada potpisa imati zaista ozbiljnu podršku građana koja mora da ima svoj efekat na skupštinsku većinu. Mora će skupštinska većina sa tom tematikom da se ozbiljno pozabavi. Ili ako smatra da 3-4 hiljade potpisa i podrške građana ne znači ništa, onda mislim da će snositi posljedice zbog toga na sljedećim izborima. Da. Građani jesu snaga, jeste volja građana, bar u svim predizbornim kampanjama uvijek je želja i volja građana na prvom mjestu i tako treba. Da li znate kad je gospodin Dinkić sa svojom političkom opcijom ovdje najbolje prošao?
Ja mislim tamo 2004. su oni bili na izborima. Ja ću da vas podsjetim. Godine nisu bitne, ali bitne su obećanje. Kada je obećao mesnim zajednicama će imati sopstveni dinar i da će to biti stavljeno u okviru zakona i to nikad nije realizovano. 2013. godine je isti gospodin Dinkić ukinuo mesne zajednice i faktički bilo kakva sredstva mesnim zajednicama, njihove račune. Zvao me čovjek iz mesne zajednice i kaže, obećao je da ćemo dobiti pare, a mi pravili u klubu svadbu neku i uplaćeno žiro račun i to su nam uzeli, ni to pare. Dobro, ja sam to malo kao anegdotu. Imali sopstvena sredstva što su dobijali, sad više nemaju ni to, imaju samo jedan račun vezano za donacije, to su minimalna sredstva. Mesne zajednice su faktički razvlašćene potpuno, one više nemaju malte nikakve ingerencije. A jako su bitne prilikom svakih izbora. Je li to osnova infrastrukture za izbore? Pa pitanje je da li je osnova infrastrukture, onda jeste, onda su kao bitni, ali posle se zaboravljaju. Tamo su kutije, gospodine Nisu, na biračkim mestima su kutije, ne u mesnim zajednicama, ali dobro, to je... Dobro, slažem se, ali ja to onda znam da su podeljene po mesnim zajednicama i tako dalje. Gospodine Maglej, nešto mi nije jasno i nedorečeno. Mozgolom pokret za Suboticu i tako dalje, vi ste predsjednik, to je Udruženje građana Mozgolom, je li tako? Nisam ja predsjednik, ali mi smo osnovali Udruženje građana Pokret za građansku Suboticu i kao Udruženje građana smo se pojavili... Tu mi razjasnite to, jel... Mi smo se pojavili kao Udruženje građana na izborima za lokalni parlament i faktički prošle godine 2016. smo imali rezultat da smo bili faktički sa svema imali identičan broj odbornika što se tiče izbornih rezultata. Preko 8.000 glasova, znači to da su nas građani prepoznali, daje nam jednu veoma ozbiljnu podršku. I mislim da je to na neki način prvi korak u tome da ovde u Subotici u budućnosti gradimo jednu građansku priču, jednu ozbiljnu građansku priču. A šta je sa Mozgolom? Mađarski pokret ona je išla pozivno na izbore pokrajinske. Mađarski pokret ovde u Subotici nije. Mađarski pokret je ovde u Subotici podržao Pokret za građansku Suboticu, nije išla sa svojom poslovnom listom, išla je sa svojom poslovnom listom na nivou pokrajine i u nekoliko lokalnih samouprava, ali ne u Subotici. U Subotici sam ja tražio od mojih, tako da kažem, partnera u mađarskom pokretu da se ovde ne ide po nacionalnoj liniji, nego smatram da ovde u Subotici treba da gradimo jednu građansku priču, a ne da se zatvaramo u svoje nacionalne feude i onda gledamo ko će koga kako da prevari, ko će koga kako da izgura, a gubimo samo vreme, vreme prolazi, a svi mi zajedno propadamo. Mislim da je vreme da se to promeni i ja se nadam da ćemo dobiti na sljedećim izborima znatno veću podršku građana, jer mislim da je ta priča koja je prepoznata ovde u Subotici. Mozgolom ima ovde gradski odbor u Subotici? Imamo, da. Da. A Pokret za građansku Suboticu? Imamo odborničku grupu, imamo grupu građana koja je faktički osnovala to. Osnovana je. Osnovana, jeste. Kao upisana je u registar kao udruženje građana. Jer evo ja se izvinjam, ja sam to mislio do malo pre da to postoji samo u okviru odborničke grupe i da je to naziv odborničke grupe. Polako ćemo graditi taj sistem, faktički strukturu Pokreta za građansku Suboticu. I mislite da je u tome budućnost? Mislim da je to jedina budućnost za Suboticu. Ako se ponovo budemo zatvarali po tim nacionalnim torovima, nema za Suboticu nikakve perspektive, kao što je nije bilo u poslednjih 20 godina, što je pokazala praksa. Gospodine Maglej, malo pre ste, kad ste otvorili dušu, počeli da pričate ono što vas još nisam ne pitao, a sad je došlo vreme da vas pitam. Slobodno. Šta se dešava sa velikim strateškim projektima? Pod 1 regionalna deponija, pod 2 prva kasana, za koju mnogi krive vas i još jednog gospodina, Y-krak, pozorište, Palić, izgradnja fabrike vode i tako dalje. Sve smo to otprilike spomenuli. Ajmo sad malo pojedinačno, jer u pravu ste, to su jako bitni za grad, to su strateški projekti. Za vaše vreme je to, što kažu, pokrenuto i doneto i dosta toga urađeno. I šta je sad problem? Pa ja mislim da uglavnom ti projekti stoje. Regionalna deponija. Regionalna deponija, po meni, kasni i to znatno kasni faktički ta investicija. Očigledno da izvođači radova tu ne prate dinamiku koju su preuzeli ugovorom. Da li grad ima kapaciteta i ovde i ministarstvo, isto tako, Ministarstvo zaštite životne sredine uključeno, pošto oni finansiraju u znatnoj delu taj projekat. Mislim da jednostavno nema dovoljne snage da se utiče na izvođača radova, da on faktički dinamiku radova upodobi onome što je potrebno. S druge strane, imali smo zaista problema sa izvođačem. Izvođač je hteo da ugradi mnogo jeftinije mašine, mnogo jeftiniju opremu na deponiju nego što je to bilo ugovoreno, pa smo to, dok sam bio gradonačelnik, zaustavili. Valjda postoji nadzorni odbor, a nadzorni organ? Pa nadzorni organ je to zaustavio, ali znate, uvijek postoje, tako da kažem, pokušaj vezano za to, tako da mislim da taj projekat veoma loše stoji za Suboticu, ne samo za Suboticu, nažalost, nego to je projekat koji povezuje Suboticu, Topolu, Kanjižu i još nekoliko lokalnih samouprava. Kada ste bili u Topoli? Bio sam prije jedno mesec dana. Kada ste bili u Senti?
Bio sam pre 2-3 nedelje. U Kanjiži? Pa bio sam i tamo, da. Sad ja vas da informišem. A usput i da vas pitam za centar. U Bačkoj Topoli je napravljen predivan tranzitni centar vezan za regionalnu deponiju. U Senti isto tako i u Kanjiži se sad završava. To vam odgovorno tvrdim jer ja sam izvođač, rasadnik Pokreta Gorana izvodi tamo radove. Opkoljeno je sa lepim zelenišom, unutra je trava, nikla, predivno stoji, ali za Suboticu nemam nikakve podatke da je bilo šta urađeno to. Senta, Bačka Topola i Kanjiža praktično su završeni ti tranzitni takozvani centri. Subotica je odustala faktički od te gradnje, direktno bi se nosio verovatno otpad ili smeće na regionalnu deponiju, ali regionalna deponija je sama kao... A zašto za ove nije to obaveza za Suboticu? Subotica je odustala. Pa to doneta je takva odluka zato što je faktički ekonomski se pokazalo da nije isplativo da se prvo nosi kod stare deponije, a posle stare deponije da se nosi dalje faktički do tog dela iza Bikova, tako da je to ispalo da je to mnogo jeftinije ako se direktno nosi faktički na deponiju. A to nije pošteno prema Senti, Kanjiži, Bačkoj Topoli i tako dalje? To pitajte one ljude koji su projektovali taj projekat. Imate ljude koji su projektovali, koji su bili pod nadzorom i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji su bili pod nadzorom i nadležnog ministarstva i tako dalje i našeg regionalnog preduzeća. Ne verujem da se u tom delu napravi neka velika greška. Po meni je velika greška u tome što je pitanje da li će ta regionalna deponija uspeti kvalitetno da zaživi. Imamo i nedavno izgrađenu regionalnu deponiju u jednom gradu u Srbiji koja je posle 6 mjeseci ili godinu dana propala, ekonomski, finansijski propala. Pitanje je da će i ova investicija doživjeti tu sudbinu. Mislim da bi se... Imamo 15 godina, nam postoji ta firma regionalna deponija. Treba će da se posveti mnogo više pažnje da se taj projekat dovede kvalitetno do kraja. S druge strane će se morati napraviti ozbiljne izmene vezano za sakupljanje, selektiranja smeća ovdje u Subotici. Ništa ni po tom osnovu se ne pokreće. Sad smo usvojili plan detaljne regulacije za taj deo, ali to je samo prva faza ili prvi, tako da kažem, početak, prvi korak. Još je daleko od toga da zaista napravimo rezultate od toga i mislim da se i u tom projektu mnogo kasni. Meni je žao što mnogi ne prepoznaju prvu kasarnu kao mogućnost za grad Suboticu, što se na neki način sada ćuti o tom delu projekta. Završili smo deponije. Pa da li imam još nešto kod deponije? Ima. Recite. Stručni nadzor je opasan. U Bačkoj Topoli smo manuli za 7 cm drva od drveta, bila veća razlika, da smo dobili po ušima i morali smo sve to da ispravimo. Ja se nadam da stručni nadzor neće da omane tamo kod opreme koja je više miliona eura vrednosti. To da će omaniti 2-3 cm. Ja sam da vas asociram na to i hvala vam što ste to rekli. Ja se nadam da tu stručni nadzor neće omanuti. Druga kasarna, to je vaše delo. Nije druga nego prva. A prva kasarna, da. A da, vi ste počeli druga kasarna, izvolite. Ja sam rekao prvu kasarnu. Prva kasarna je kupljena od strane grada Subotice. Imali smo nameru da tamo s jedne strane na tih 9 hektara delom smestimo jedan univerzitetski kampus ili fakultetski kampus koji bi bio potreban Subotici. Univerzitetski grad, to smo maštali. Ne, slušajte, ne samo fakultetski grad, nego jedan kampus. Nećemo to uspjeti da dosegnemo do tih nivoa, zato što jednostavno bi to bio ozbiljna konkurencija za Novi Sad i Beograd. Mislim da se to neće moći ni politički probiti, ali jedan fakultet bi se mogao u Subotici, po mojem mišljenju, izlobirati i otvoriti. Posebno nam je potrebno da napravimo jedan fakultet tehničkih nauka, prvenstveno mašinstvo, elektrotehnike i informatike. Gde imamo veliku tradiciju. Imamo veliku tradiciju. Tu su nam velike firme, od Siemensa do Continentala, Severa i tako dalje. One firme neće ostati tu u Subotici ako ne budemo uspeli da im obezbedimo kvalitetnu stručnu snagu, posebno kvalitetnu inženjersku radnu snagu. A vidite, spremni su i da finansiraju od srednje škole, dualnu nastavu i tako. Pretpostavljam da bi tamo bili zainteresovani, međutim, oko toga se ništa ne dešava. Deo bi se mogao komercijalizovati. Dan danas plan detaljne regulacije za prvu kasarnu nije usvojen. Umjesto toga da se na tome ozbiljno radi, da se to shvati kao jedna ozbiljna mogućnost za razvoj i iskorak grada Subotice, taj projekat se opanjkava, a zajedno smo ga odradili sa Srpskom naprednom strankom i uz podršku tada vlade Republike Srbije. Tako da ne vidim razloga zašto se sada taj projekat usporio. Ovde u samom centru Subotice vam stoji dom vojske. Pogledajte kako to sve ružno izgleda. I za to ste vi krivi, vi ste to kupili. Jeste i vi to kupili? To je imovina grada Subotice. Ali priča se, gospodine Mogli, dobro je, hvala vam što ste sami rekli, opanjkava se, to razumem tako. Ljudi i dan danas analiziraju da li je to veliki promašaj. Ima političkih opcija koje tvrde to treba vratiti državi i to nas ne interesuje i tako dalje, da se to ne isplati. Politički promašaj je za one koji su nesposobni da od nečega nešto naprave.
A prebačili to zato što smo kupili svoje. Taj projekat je u samom centru Subotice, velike kvadrature, i to se samo uz jednu ozbiljan pristup mogu zaista lepo iskoristiti i doneti ozbiljne prihode grada s jedne strane, s druge strane, da taj objekat ne izgleda tamo tako devastiran kao što sad izgleda. To je na neki način naš obraz kako taj objekat izgleda u centru Subotice. I ne smijemo to dozvoliti, bez obzira da li je ostao vojni objekat ili je prešao u vlasništvo grada Subotice. Na ovaj način smo obezbedili da se taj objekat može sanirati, da se može srediti i da ga možemo mi koristiti, samo treba pametno da ga iskoristimo. Nema ga u planovima budžeta? Nema ga, očigledno ga nema, ili zato što to neko ne želi da stavi u plan, ili zato što nema kapaciteta da to zaista... Ali ima istinu u tome doći da vrate? Dovede do tog nivoa, to donosi profit ili zaradu u gradu Subotice. Ima li istinu u tome doći da vrate armiji to? Neće to moći da se vrati armiji zato što je to sporazum vezano sa Republikom i teško verujem da će vojska odustati od tog ugovora, a grad Subotica ima obavezu da plaća te rate po koje smo to kupili. Mislim da smo za grad Suboticu u jednom drugom slučaju napravili dobar posao, zato što se nekada to prodavalo za 6-7 miliona eura, mi smo to kupili za 3 miliona eura i to na 60 rata. Isto tako, nekada je kasarna prodavana za 7-8 miliona eura, je bila cena, isto smo ga kupili za 3 miliona eura. Samo tih 4 hektara koji bi se komercijalizovalo preko retail parka Šopi bi mogao da postigne maltene tu cenu na tržištu, a ostalo bi nam 5 hektara maltene za džabe. Ali zato treba da se radi, zato treba čovjek da ima oko sebe stručnu i kvalitetnu ekipu ljudi i zato treba da ima viziju vezano za određene projekte. Pre vas su kupili druga politička opcija, mislim da su demokrati bili na vlasti, gradonačelnik je bio Saša ili Mode, sad nije bitno, kupili drugu kasarnu. Da. A druga kasarna je bila vlasništvo grada kad ste vi bili gradonačelnik. Da li je onda bilo nekih ideja, da li je nešto urađeno ili danas ima neki predloga da se nešto uradi? I to stoji godinama tako. Krenuli smo u tom pravcu da se tamo uklone objekti, da se taj deo komercijalizuje. Nije se odmaklo od toga da se to realizuje. S druge strane imali smo jedan ozbiljan pritisak da se tamo napravi centar za azilante. Nisam teo da podlegnem tim pritiscima. To je bilo u toku 2015. godine. I sačuvali smo to da to ne postane centar za azilante i da se to spesti od 500 do 2000 azilanata ovdje u Subotici. Pa da prođemo kao Šid? Pa da prođemo jeste kao Šid, bez obzira na pritiske nisam teo da... A Šid je završio svoju priču? I mi smo završili našu priču tamo preko prečistača, imamo smeštajne kapacitete za azilante ovdje u Subotici, da oni mogu oko 150 ljudi, tako da ne vidim razloga da bi se bilo šta proširilo vezano za Suboticu. Imamo zaista adekvatnih prostora da se smeste ljudi. A što nije to išlo Znači, bio onda pritisak da već su krenuli azilanti i tako dalje. I druga kasarna i dalje tako stoji. To isto treba da se propada. Recimo, pitanje... Dobro, to je propalo, samo zemlje ostalo. Idealno bi bilo, recimo, tamo da se izmesti Kvantaška pijaca. To bi bilo idealno mjesto da se nekada nešto tako napravi. Po meni, na tom potezu, na Palićkom putu, da li se nešto radi? Ima i dosta asfaltiranog prostora unutar dvorišta. Usvojili smo plan detaljne regulacije vezano za drugu kasarnu, sad bi trebalo da se krene u realizaciju jednog projekta, da se taj prostor raščisti i da se tamo smesti određeni potencijal. Da li da se komercijalizuje ili da se iskoristi za neke javne potrebe. I plus 100 hektara između dve kasarne. Dobro, to će biti jedan dugotrajan proces, ali mislim da sada mi trenutno nemamo kapacitete, ali neće biti kapacitete zato da se to sve komercijalizuje ili mali deo toga, zato što za sada ono što jeste komercijalizovano, to će biti prvenstveno malom Bajmoku. Mislim da nećemo imati nekog velikog potencijala da dovedemo još mnogo investitora. S druge strane, ovdje u Subotici nema više ni mnogo radne snage vezano za to da bi se zaposlilo. Uglavnom je već sada se već mladi ljudi dovode iz Stare Moravice, iz Horgoša, iz Bačke Topole, tako da mislim da mi na neki način taj deo industrializacije ili reindustrializacije grada završavamo polako. Treba bi da sada podignemo jedan novi nivo, a to bi bilo faktički jedan fakultetski kampus gde bismo mogli da ponudimo radnu snagu većeg ili, tako da kažem, višeg stručnog znanja koje je perspektiva vezano i za ovaj region. Pa što terate mlade? Fale nam radnika, mlade, ukidate, da ne pričam sa šta sve. Tera i država, zato što nema perspektive za mlade ljude. Tera i država. Nema perspektive u državi i zato odlaze masovno. Pa kako nema? Nema. Ljudi ne osjećaju perspektivu. Treba samo mlade ljude na prava mesta sa idejom, što kažu, pa jedino ako se učlane u neku partiju, pa tamo ih partija zaposli. Danas, nažalost, tako ide. I vidite da se mladi ljudi na ulicama izlaze i faktički bore se protiv toga. Da je dosta bilo takvih kombinacija. Mislim da toga još ima. Srbija.
ima, nego je to sada klasika. Pa dan danas se radi, pa dan danas se zapošljavaju ljudi u gradskoj upravi i svim javnim preduzećima po partijskim linijima. Isključivo se samo tako zapošljavaju. Da pitam vas, jeste vi to radili kad ste bili gradonačelnik? Ja sam u gradskoj upravi smanjio broj zaposlenih sa preko 60. I zaposleno je nekoliko mladih ljudi. Kako? Oterali tuđe, doveli svoje? Nešto je otišlo u penziju, neke smo nažalost i tako da kažem dali otkaze. A svoje ste dovodili? Nisam ja svoje dovodio. Doveli smo pritisak svoje stranke. Imao sam pritisak, svakodnevni sam imao pritisak, ali smo doveli jedno 10-ak mladih ljudi koji su se uglavnom i pokazali da su bili svi sposobni, ali nismo ih doveli tako da smo ih uveli, nego smo prvo primili na određeno vreme i većina tih mladih ljudi, a to su bili svi mladi diplomirani pravnici, diplomirani inženjeri građevinarstva ili zaštite životne sredine ili diplomirani ekonomiste. Te mlade ljude smo dovodili u gradsku kuću, a ne isključivo partijske aparačike. Ima dve stvari koje su dosta bitne. Pozorište jeste bitno, toliko smo ga puta ponavljali, već ste vi u prvom delu emisije dosta rekli oko toga, praktično dali ste odgovor na ono što sam spitao. A ostaje Palić. Svi obećavaju, svi trude. Imam nekad osjećaj, gospodine gradonačelnik, gospodine Magli, da bi ja kad bi krenuo u svet na mjesec dana sa dva pametna čoveka iz te oblasti, da bi našli investitori, ja to možda grešim i možda jako lepo mislim o sebi. Grad je 2015. godine usvojio i novi master plan. Ista kuća je uradila master plan koji je uradila 2007. ali smo uz naš nadzor i mnogo kvalitetniji master plan je urađen. Na osnovu tog master plana mi smo pripremili faktički raspisivanje javnog tendera vezano za tu investiciju. To je investicija između 30 i 50 miliona eura. Uspeli smo sa NIS-om da se dogovorimo da nam da na korišćenje termalne bunare. Za naše da tražimo? Nažalost, država je, republički organi su faktički te termalne bunare zajedno sa NIS-om prodali ruskom investitoru. Mislim da ne možemo tako da se ponašamo nigde. Drugo je treba onda razmišljati kada je to sve prodato, zašto je to prodato i zašto je sve to ušlo u taj paket i tako dalje. Ali uspeli smo i to da uradimo i sad bi trebalo da se raspiše međunarodni tender. Mi smo pripremili taj tender, 80% tog teksta je pripremljen, ali ništa se ne dešava poslednjih godinu dana. To je jedna ozbiljna investicija, tamo treba ozbiljna ekipa ljudi koji će to pripremiti i ja se nadam da će tu pre ili kasnije biti pripremljen taj međunarodni tender. Najgore će biti za Suboticu. Ako se taj posao pokuša nameštati direktno nekom investitoru, a ne transparentno putem međunarodnog tendera. Ozbiljni investitori će doći samo putem međunarodnog tendera i transparentnog tendera. Pa što ne radimo to? A direktno će doći samo prljav novac koji će posle praviti probleme ovdje u Subotici, kao što je u ranijem periodu pravio prljav novac problem i na Paliću i ovdje u Subotici. Gospodine Maglaj, najveći problem oko Palića bio je jasan i glasan i to ste vi u ovoj emisiji kao gradonačelnik govorili. To je problem kanalizacije. Dok se to ne reši, ni Palić ne može da bude to što treba da bude. Pare su stigle, Međunarodna banka, Nemačka. Da li je taj problem već rešen? To oko tih 6,5 miliona ili koliko, ako ja dobro znam? To nije rešen problem, taj problem treba da se rešava. Ja se nadam da će biti rešen. Taj projekat treba da je od izuzetnog značaja za lokalnu samoupravu i nadam da će ga i ova skupštinska većina tako tretirati. Kasni se sada malo sa tim projektom. Ja mislim da će se oni ozbiljiti oko toga da zaista taj zaostatak koji trenutno postoji realizaciji tog projekta nadoknade. Znači, s jedne strane postoji zaostatak vezano za eksproprijaciju zemljišta, s druge strane za usvajanje planske dokumentacije. Oko kanalizacije? I projektna dokumentacija oko kanalizacije je faktički po mom saznanju završena, ali nemamo tender. Trebaju se već onda krene sa raspisivanjem tendera za izvođača. Pare ima? Molim? Pare ima? Pare su, Nemačka vlada je u budžetu za 2017. godinu predvidela tih 6,5 miliona eura. Šta čekamo da prođe ta godina i da propadnu pare ili šta? Treba da pitate nadležne. Ja se nadam da će se taj tender što pre raspisati. Treba da se izgradi 22 km kanalizacione mreže u naselju Palić. Odziv građana je bio odličan? Odziv građana je bio dobar. Treba da se raspiše tender i vezano i za potisni vod, znači kanalizacija ili taj potisni vod, da se prevođenje otpadnih voda sa Palića na ovaj prečistač. Tamo je isto gotova kompletna projektna dokumentacija. Izrađena je, dobijena već i građevinska dozvola još 2016. godine. Ne znam zašto se ne raspisuje tender, zašto se ne kreće u realizaciju tog projekta. Taj projekat je 20 godina obećavan gradu Subotici ili Palićanima. Sad je sve pripremljeno da se to realizuje. Vidjet ćemo da će se to realizovati. Ne znam šta su problemi. Neka nadležni kažu šta su problemi, zašto se do sada to nije na neki način krenulo u konkretnu realizaciju. Zato što su svi uslovi ispunjeni. Ista stvar se dešava i oko fabrike Vode 2. Pare obezbeđene,
Ne znam što je u pitanju. Treba da se prošle godine već na jesen da krenu radovi, najkasnije ove godine na proleće, sad je već kraj aprila, još uvek ni tender nije raspisan, čak ako raspišu tender. To znači sljedeći 6 mjeseca opet ništa. Znači ove godine su već izgubili. A trebali su već prošle jesen da krenu sa realizacijom tog projekta. Tako da... Ali ima para. Jer to su odobrene pare? To su odobrene pare, čak smo od tog projekta i uštedeli pare, pa smo popravili vezano na vodozahvatu, jedan smo popravili tamo taj glavni cevovod, tamo smo na tom projektu kod kolektorske mreže uštedili 2 miliona eura, 800.000 eura smo preusmerili od te uštede u saglasnost banke na popravku cevovoda, glavnog cevovoda, koji isto tako 40. godina nije bio saniran. Sad je i faktički ta mogućnost da u grad ostane bez vode otklonjena i to je sređeno. Međutim, zašto se sad ne ide na izgradnju fabrike vode 2, pitajte nadležne. A građani, znate kako građani kažu, kad se vratimo se na Palić, na Banju Palić i tako dalje. Kaže Moravica, Bački Petrovac, Ada, ima Pačir, formiraju se nova jezera, akvacentri, levo, desno, sela u Vojvodini to imaju sa po 6, 7, 8 bazena, mi kao voliki grad nismo u stanju da nema interesa, ja mislim da bi našao to. Kad pređem granicu, od sela do sela, niču banje po Mađarskoj, šta su oni lepši i pametniji od nas? Kažu, pa to neko namjerno koči. Ne verujem ja u to da neko namjerno koči. Ja kažem šta narod kaže. Gospodine Pinter, 2014. godine mi nismo znali šta ćemo sa Palićem. Neki su hteli da ga izmujavaju, neki su hteli da prave tamo neke betonske kade, neki su hteli, ne znam, da sa brodovima da... Donali smo plan za unapređenje ekološkog statusa Palićkog jezera. Počeli smo realizaciju. Obezbedili smo 6,5 miliona eura za realizaciju tog projekta. Sad treba da se završi. S druge strane, vezano za Banju, donali smo novi master plan koji može da se realizuje. Treba da se raspiše, da se pripremi međunarodni tender, da se raspiše i da dođe ozbiljni investitori da to urade. Dotle smo stigli. Sad, zašto se to ne završava, neka kažu nadležni. Ali ja mislim da postoje sve pretpostavke da u sljedećih godinu i po dve zaista može da se taj projekat realizuje. S druge strane, u sljedeće 4-5 godine Palić uz realizaciju plana za unapređenje ekološkog statusa Palićkog jezera i Ludoškog jezera, Palić može da bude potpuno čist. Kaže neko, ona velika, ogromna gradska kuća sa onom tehnologijom izgrađena za 2 godine. Pa sve se brzo gradi kad novac ima, kad stižu novci na kašikicu. Gospodine Pinter, to se onda radi kad vi imate jednu uređenu državu, jednu državu koja je uređena, gde institucije funkcionišu, gde se zna red, gde se znaju pravila, gde ljudi na odgovornim funkcijama odgovorno i savjesno vrše svoj posao. Tamo to funkcioniše. Tamo gde je rasulo u državnim institucijama, tamo gde je faktički patokratija zavladala na svim segmentima društvenog života, tamo nema leba. Tamo se onda radi sve projekti ovako kako se radi i sve se vuče i sve propada. Ali imamo nešto neverovatno dobro što davno nismo imali. A imamo vertikalu. Imamo istu političku opciju na lokalu, pokrajini i republici. Pa gde je bolji sklop nego obezbediti sredstva i unaprediti ovaj grad? Mi smo imali tu vertikalu i od 2004. 5. Demokratska stranka imala tu vertikalu 10 godina. I na kraju narod mora da ih otara. Ali ja mislim da će ovo rukovodstvo izboriti puno toga za Suboticu. Vidjet ćemo. Ja se nadam. Meni bi bilo drago da zaista urade mnogo toga za Suboticu, ali mislim da će se morati uozbiljiti u odnosu na ovo što je bilo u proteklih godinu dana, jer ovo što je u proteklih godinu dana pokazano, to baš ne obećava. A kažu, morali su puno toga i da peglaju. Šta su morali da peglaju? Pa sad ja ne mogu da se setim, ali vi jeste pravili greške? Svako pravi greške. Ko radi, taj pravi greške. Su bile kardinalne ili onako? Mislim da kardinalne greške nisu pravljene. Mislim da smo mnoge projekte pokrenuli, a manji grešaka je naravno bilo. Svako pravi neke greške. I sadašnja vlast pravi i prethodna vlast je pravila. Ali kardinalnih grešaka nije bilo. Ono što smatram da je što je bilo krucijalno. Imali smo strateški način pristupa. Imali smo sistem pristupa rešavanju problema. Ne ad hoc. Počeo da funkcioniše jedan sistem u lokalnoj samoupravi. Ja vidim sada da se ponovo vraća na ad hoc realizaciju projekata umjesto zaista strateškog i sistemskog rešavanja problema. Gospodine Magli, vi ste danas kao jedina prava opozicija u parlamentu digli ruke za projekte koje je sadašnja vlada ponovila. Naravno, oni koji su dobri za grad Suboticu smo digli. Znači, ipak se radi dobre stvari. Kad smo imali poslednji put skupštinu, gospodine Pinter? Pa nemojte mene pitati, ja seda glava, ne sjećam se dobro, ali ima mesec i po dana, 2. Više od 2 meseca. Trebali smo da imamo svakog meseca barem 1 ili 2 skupštine. Je to potreba? Pa naravno. Pa ako neko radi, onda imate dinamiku. A u vaše vreme koliko smo često imali skupštine? Imali smo otprilike svakih mesec dana barem 1. Sigurno barem mesečno 1.
Ja se sećam da moja ekipa radila do 8 uveče, imali ste po 60 tačaka dnevnog reda. Bilo je nekoliko i takvih, Ali onda to je kad je bila skupština svaka 3 meseca, ne? Ne. Imali smo više i sednice gradskog veća i više skupštinskih sednica nego nažalost, ovaj saziv. Nadam se da će se to popraviti. Jer nema razloga da nemamo svakog meseca da uplatimo dinamiku rada. Evociramo i uspomene šta ste vi radili. Spominjemo ono što vama smeta, a započeli ste, to ove strateški projekti, što je dosta bitno. Nadamo se da će i ta regionalna deponija. Gledamo okolne opštine, radimo ovde. Dobro, to ću pitati one koji su odgovorni za to. Prva kasarna propada, druga kasarna propada, ali zato kad uđemo u Mali Bajmuk, ja uživam kao da sam ušao nešto predivno. Kamo sreće da i to tamo kod... Završio se projekat Kontinentala, to smo potpisali još kad sam bio gradonačelnik vezano za... Pa ja ozelenjavao, pravio travu i tako dalje. Odlično. Radi se novi projekat, vidim, vezano za kupljeno zemljište, što je SMB Gradnja kupila i drago mi da se tamo gradi. Ono što jeste sada minus, a to jeste da onu halu koju je lokalna samouprava gradila uz pomoć pokrajinskih sredstava od 120 miliona dinara od 2000 kvadrata, ta hala stoji prazna već 6-7 meseci. A zašto? Ne znam, pitajte nadležne, mislim da bi bilo red da se ta hala izda u zakup. To je finansirao grad da bi rentirao. Da bi rentirao, da. To bi trebalo sada da se izdaje, već je trebalo da se nađe neko ko bi to rentirao i grad bi svaki mesec osvajivao 7-8 hiljada eura. Nažalost, gubimo svaki mesec 7-8 hiljada eura. Mislim da bi se tu trebalo potruditi da se nađe neko ko će to zakupiti i faktički tamo zaposliti 100 do 200 radnika, ali to je kapacitet hale toliki. Ono što jeste pozitivno zato da se namerava izgraditi faktički novi terminal, novi carinski terminal koji je neophodan na taj deo i navodno ćemo dobiti pare, lokalna samouprava će dobiti pare sa republičkog nivoa i to je veoma pozitivno jer to je trebalo isto da se rešava odavno, ali tamo bi trebalo da se povećaju kapaciteti i za vodu, tamo bi trebalo da povećaju kapaciteti i za struju. Ja se nadam da će ti projekti doći na red da će se to realizovati. Ja se nadam. Gospodine Magle, spominjali smo sve i svašta, ono što sam kažem, i za vreme vašeg mandata i ono što nije bilo dobro i ono strateški projekti koji stoje. Nadam se da ćete kroz vašu odborničku grupu na parlamentu i dati određene predloge kako to da se ubrza i oko regionalno, i oko fabrike vode, i oko Palića. Ne trebamo damo predloge, nego čekamo da vlast radi svoj posao. Oni su plaćeni da rade svoj posao. Opozicija je zato tamo da malo gura vlast. Mi ćemo gurati na ovaj način što kritikujemo, ono što kasnije tu podižemo glas, ne ćutimo. Gospodine Magle, pitao bih vas puno toga, ali ne mogu da se setim. Ali zato ste vi tu, mlađi. Evo, imate punih 5 minuta, neću ništa da vas pitam. Ja čudim se da... Ali tu ste, u ovom ste gradu... Imam mnogo problema u ovom gradu, a sad je jedan aktualan problem i mislim da biste se i tim morali pozabaviti malo, što je naravno uzburka od strasti. Primamo savete ako su okej. Molim? Jer nam primamo savete ako su okej. Recimo, ovo pitanje vezano za izgradnju smeštaja za migrante. Ovo je jedno ozbiljno političko pitanje za Suboticu. To je spominjano danas na parlamentu? To je danas spominjano na parlamentu i mi smo rekli kao odbornička grupa da je neprihvatljivo da skupštinska većina gura jedan projekat koji je veoma problematičan za grad Suboticu i za većinu njegovih sugrađana. Gde se pravi? Pa navodno se pravi u ulici 27. marta. Smatram da to je deo gerontološkog. To je deo gerontološkog. Lično smatram i Pokret za građansku Suboticu smatra da taj projekat ne treba da se realizuje u Subotici. Imamo mi našu sirotinju, imamo mi naše ljude za koje treba da gradimo takve objekte i neka se zato obezbede sredstva, a ne da naseljavamo migrante u Suboticu. Mi ćemo pokrenuti postupak vezano za sazivanje vanredne sednice Skupštine grada odmah posle praznika i tražit ćemo da Skupština javno raspravi o tom pitanju. Ko je ta politička opcija, ko je ta politička snaga koja želi ovdje u Subotici naseljava migrante? Da li Srpska napredna stranka i SVM vode politiku Willkommena Angele Merkel ili ne? Mora se o tome jasno znati. Ko šta želi u ovom gradu uraditi. To je baš za migrante? To je faktički za migrante i kao navodno prirodni smeštaj. Ja smatram da ovdje u Subotici imamo... Rečeno je da to po zakonu 18 meseci uvrh glave ko traži azil. Pustimo mi te priče. Mislimo da to... Moram da vam kažem, ističe se ta dobra stvar da taj objekat niko neće odneti, nego će ostati na usluzi građanima Subotice. Zašto mi ne gradimo za naše potrebe? Zašto mi ne napravimo, recimo, smeštaj za beskućnike koji zimi nemaju gde se slušaju? Kažu da ovo drugi plaćaju. Drugi plaćaju. Pa slušajte, ja bih volio da mi to nađemo, da rešimo one stvari koje su za naše sugrađane, a ne da rešavamo probleme migranata. Ako neki drugi plaćaju, onda neka rešavaju kod sebe. Ja mislim da je to pošteno, a mi da rešavamo naše probleme. A s druge strane, možete zamisliti koliko će vrediti nekretnine u ulici 27. marta kad se izgradi tamo takav centar.
Šta će to znači? Ko je vlasnik tamo? Republika Srbija ili AP? Ili pokrajina? Ne znam, pretpostavljam da je to republička svojina, a moguće da je to svojina i grada Subotice. Ali nije to bitno. Bitno je to da se o ovakvom teškom pitanju... Bitno, ali u nekim stvarima se ne bi trebao grad pitati onda. Ne, grad se pita. Skupština mora da donese odluku o tome. Skupština grada može bez problema da donese odluku o tome da odustaje tog projekta i da ne podržava realizaciju jednog takvog projekta. Neće norveška vlada i norveški ambasador da dalje potencira tu priču ako ima protivljenja što se tiče Skupštine grada za realizaciju takvog projekta. I koji je to kapacitet? I mislim da ne bi trebao da se tu niko pravi na neki način naivan. Neke stranke koje su u vlasti počeli su skupiti potpise i peticiju protiv toga, a skupiju protiv sebe, pošto su oni u vlasti. Umjesto toga da su to zaustavili na vreme, sada pokušavaju da spašavaju svoj obraz. Mislim da je interes skupštinske većine ovdje u Subotici da zaustavi taj projekat, da ne idemo na tu vanrednu sednicu. Ako ne žele da zaustave taj projekat, onda ćemo ići na vanrednu sednicu. Ako treba, onda ćemo ići na sakupljanje nove peticije od strane građana, jer mislim da nije korektno da se ovakvim političkim pitanjima bez znanja građana, bez učešća građana, bez učešća političkih subjekata na nivou lokala donosi odluka. S druge strane, moram reći, 260 nešto kvadrata se gradi za 300.000 eura. To znači preko 1.000 eura kvadratni metar. Tu nisu čista posla. Na sopstvenom zemljištu? Jeste na sopstvenom zemljištu. Kvadratni metar zna se u Subotici 500 do 700 eura maksimalno. Znači, nemojmo raditi takve stvari, nemojmo ulaziti u takve projekte koji posle mogu da stvaraju probleme i kod naših sugrađana i veliko nezadovoljstvo. S druge strane, koje zaista na neki način mirišu na neke stvari koje bi trebalo da zaboravimo za sebe. Po kvadratnom metru, koliko kažete, preko 1.000 eura? 1.100 eura maltene po kvadratnom metru. A koji je kapacitet? Koliko bi to bila kvadratna? Navodno 6 stanova, 270 kvadrata. 6 stanova se gradi za azilante. Pa to nije mnogo. To je taj privremeni koji ostaje... Ko je sutra vlasnik toga? Gerontološki? Pretpostavljam da bi bila država vlasnik ili pokrajinska vlada bi bio vlasnik. Ali nije to ni bitno ko je vlasnik. Ne znam da ti azilanti cijelog života ovdje da šetaju. Lično smatram da mi treba da rešavamo naše probleme, a ne da budemo zamorčići u ovakvim projektima. To je moje lično mišljenje. S druge strane, ako imate ozbiljno protivljenje naših sugrađana, onda je bio red da se čuje njihov glas ili da se na neki način sasluša njihov glas, a ne da ulazimo u takve projekte. Mislite da ima protivljenja? Ozbiljnog protivljenja ima. A šta je? Pa imamo centar za azilante koji smo napravili. Pa naravno. Imamo centar za azilante koji smo napravili, koji je sređen, koji prima 150 azilante i mislim da ne trebamo proširivati te kapacitete u Subotici. Subotica je svoj deo kvote ispunila. Mislim da nema treba ništa da proširimo. Dolazi leto možda nagrnu sad ponovo. Onda će država to drugačije da rešava. Država ima mehanizme da zaštiti svoje granice, pa bi verovatno trebalo da štiti te granice. Od koga zavisi da će biti ta vanredna sednica? Zavisi od predsjednika Skupštine i gradonačelnika. Predsjednik Skupštine i gradonačelnik imaju ingerencije da po našem predlogu sazovu vanrednu sednicu. Predsjednik Skupštine bi trebao... Ali mogu da kažu i ne? Pa mogu da kažu da ne, ali onda treba otvoreno da kažu građanima da neće da saslušaju građane i volju građana. 27. imam, da. To je kod Dudove šume tamo i tako dalje. Da. Šta imate još da izjavite, gospodine Maglević? Ništa. Mislim da je Pokret za građansku Suboticu ove godinu dana korektno odradila svoj posao kao opozicija u ovom gradu i ja se nadam da će taj rad naš u lokalnom parlamentu biti isto tako dobar ili kvalitetan i u budućem periodu. Bićemo, tako da kažem, jedna konstruktivna opozicija u lokalnom parlamentu, kao što smo bili do sada. Naravno, znam da mi smetamo skupštinskoj većini, jedini smo koji izlazimo za govornicu i kritikujemo lokalnu vlast i naravno i na konferencijama štampu kritikujemo lokalnu vlast. S druge strane, građanski pokret će da početi polako da gradi svoju strukturu ovdje na nivou Subotice i mislim da ćemo biti i svakog mjeseca u mjesec jači kao politička organizacija, kao politička snaga na lokalu. A da ćete vi biti, u Mozgolomu ili u Građanskoj? Ja sam u pokretu za građansku Suboticu. Niste više u Mozgolomu? U Mozgolomu jesam kao član, ali nisam visoki funkcioner, zato što sam prepustio to mlađim ljudima i mislim da to da taj posao rade mlađi ljudi i da faktički imamo jednu smenu generaciju. Vaša poruka je, građanima Subotice nisu izbori, ali red je da imate neku poruku. Moja poruka je građanima Subotice ta da se bore za svoja prava i da ne puštaju da ih politika obmanjuje iz godine u godinu. A meni je ostalo samo toliko da kažem hvala vam što ste bili gosti oko televizije. Hvala vama na mogućnosti. Moram da kažem da vam se posebno zahvaljujem na tome,
jer Pokret za građansku Suboticu ovih godinu dana nije uspjela da ima jedan ovakav termin na jednoj lokalnoj televiziji. Nešto nas ne puštaju na medije, Panon televizija ni jednom, City televizija ni jednom. Vi ste jedini i svaka vam čast na tome. I zahvaljujem vam se na tome. Mene ostaje samo toliko da kažem, dragi sugrađani, laka vam noć i ostanite dalje na vašem Jeko kanalu. Prijetno.